overthinking hi chu hriaw mani tro kan tum lo thleng in kan ngei tua Olympic event chu ni se kan ram tan gold kalang kan ram hruai tu te nan thei top chuan thing pui min in pui venga kan sport minister in du takin ka gold ron hon ngei mai chu fop veng ngoi te ka ngai tua chianga ke hian khoya gold ma kala lawang ka overthink na sal tu nga telpo telangam lawin ka room kila headphone he ka trap le tong hetiang hi ni ve thau ti ka sia ma se mo ka thian internet research tam tak YouTube video share sen lo le research paper le article tam tak ka share huwa kan she tor ge thei tu tur ka muta a chan na chu eng dang ni lawin free writing Hi, David Kanya. He channel tumber chu nangma kha atha thayang ber I best version of yourself thleng tura pui che khania chu chui nge event zong ani chuan I lo subscribe ve don nia tu hu chua nge ti le eng ti ka trai ngen man enga tan ngen man ti kha tu man kan kher tak lo chu wang chuan enge free writing kan soi fia thua kang eng tin nge man dan tur ti baki ngai to lo tro lo hak la soi zel don lo mole free writing chu I ril ro thilo mom zia thak top kha ni mai topic na yang ai lo grammar dik man ang ai lo tong kam dik po man ang ai lo iril ru phor chua top kha ni mai iril ru a khan enge ka ziang o ti ngai to ni chuan khami kha ziak thangal top ro chuan adota thumal ron lang ma sa piang kha zia thak chun zom zar zar kha ni mai wa hau le si ve tro lo ngoi la kala soi zel don I thil zia kha tu manan mutur ni lo tu manan share tur ni lo nang ma ngai po khan share le to su ani lo zon I thu om zen hei lo zia khai za puyanga I ti chun zom to lo phang iti dan tur khai chiang em nitin minute so me mo som panga zia na hun turin set la pen le paper la ani lo pona thei ram chon notebook man tumro nakinai zia le zel du huna po aol samjok mai ba ka afel fai jok chuan irilu ha na ni mo ithil ai chang song ani mo engpo chuni se irilu thokrim taka ron lang ma sabe kha zia khamol mol ro engtin nge hei hian ka overthinking ati riang I lo ti mai thai min zo ta ka lom lu tu ke 2006 khan hemita hian thalai za borvela research an ne ya chu ta chuan an hun ton hla ome mo stressful emo an ni man dan tu shrim kha kar khata voi ni tal ziak chuak journal turin an tia chu mi research atang chuan journaling hian kan ril ru ha na te depression te stress te anxiety level te kha na sa takina ti niam phatin hu chuaka chu ai pui le jok chu mo khata an thalai man 80% vel khai rem hemi research an tel ma chuan voi khat man la journal ngai lo thukani itana that na chan chu mo a mind journaling hi lo la ti ngai mi lo po ni la hun rei lo te chungin a result ti mu ve ngal thei don ti na ni chu wa nei lel lo lu tuk journaling a thwa I ru ha na tele I overthinking te ti re na chan chu I ru I ngai to na a thak le rap thak le dark ve tak tak te kha I ru chung ri la pai renga in no tot up lo na phor chuwa tir che I ru ha na te iwa soi na le iwa in phor thol na ang kha ni mai mi tu point kan ru ha na te soi chua mi bula kan va soi hian kan poina tak khatu la kiang lo po ni se kan ru ha te zia dewa kan thol kin kan che thrin ani tro khatiang ang kha ni mai chuan a that le na pakhat chu mo I thian mo le I ru ha na te va soi changa I dik lo na la I thiam lo na lo shil ngal char charang je kha ni ve lo pen le paper chuan a judge ve ngai lo ang che ente mo tu po hian ru ha chang te tot deuh chang te han overthink chang te chu kan nei vek ma se machine kan in ang lo lom tro chen kha chuan kan buai na le kan ru ha na te mi dang bula soi nuam kan ti lawa soi chuak lawin pai dam top kan tum thin ke ma ngai poi kan I thin YouTube le Instagram vel hi full time ati ka tum tran tir khan photography le videography tlan pakhat ma ka lak bel du to lawa chuan ka poisa kol sa kha ka dei rei to do lo ti kha ka che mo sia ni tin khan chung ri la khan tu ma riat lawin tlem te khan ka thin ka sia lo subscribe ve mai de che ma se he technique ka riat nu he chuan ril ru fimin min ngai tu tir thaya zan mut te po hu phur om to lo deu mi tam tak po he tiang hin ni ve ti ka sia soi chuak lawin kan buai na te pai troi top kan tum thina hei wang hin ya zai dam deu anga lang te po an thin rim to chuan an na sat em a poi sak wa kan nei to ngai lo na chan an thin rim ve na zong te le an ngai dan ni lo deu te le an ril ru ti ha tu zong te kha soi chuak lawin an pai top zela ma se wishing mai kan nia dro pai thei chin to kan nei thin chu wang chuan nakina I ril ru ha le I thin rim lu tu kha I puwa dar mai lo nan I ngai to na te phor chua nan free writing hi lo mang ve don nia ama mo tur ne na lo share ve bok la video te lo ena ka lo ve helai thleng ai lo en ni chuan comment section a khan pan dai emoji lo drop la nang le ke chau in gan shadow ti na ni chu